деп канатыма калкалап, ээрчити бени жолуна аркалап, эмизген аппак сүтүңда акталап. Ченеби сени мага бактымда, чыйыр алып термеп мени бактыңда, бейиши мени таманың астында. Талпыны біз қолыңда басқамын, турмуштун ушул жолуна, термели бул сүтүң таткамын, бешик астында. Уулум деп меримиңди чачканың, унутпайм узун жолду басканың, бейишим бар таман астында. Алыстак жолуң салынып, балам деп баскан сайын кагылып, мен жүрөм сенин жытыңды сагынып. Энике кечир болсо каталык, эр жетип сезим менде аталык, кайрылбай теми аркага балалык. Ушул жолуна, термели бул сүтүң таткамын, бешик астында. Уулум деп меримиңди чачканың, унутпайм узун жолду басканың, бейишим бар таман астында. Қолыңда басқамын, турмуштун ушул жолуна, термели бул сүтүң татканмын, бешик астында. Уулум деп меримиңди чачканың, унутпайм узун жолду басканың, бейишим бар таман астында. Дайыл достор, вип залда отургандар түгөтүп алайын, туугандар кайра кирип чыгып кыйнала беришпесин. Азыр каалоо тилек жалпы эле Нурбек ака менен жалпы чоң вип залда отурган достор бар. Советтик досторунан каалоо тилекти узатабыз. Эл Нурбек ака баш болгон жамаат келиңиздер, каалоо тилек сиздерден болсун. Жалпы эле Нурбек аканын Иркутский шаарынан тапкан достору, жырылары келиңиздер. Toylor mübarek olsun. Сер вип залда отуруп зерикпей атасыздар, буякта жана айтканымдай буякта дагы той болот. Эми мындай буйруса, мындан дагы чоң кафелерде той кылганда баарыңыздар чоң отурасыздар деген ниеттебиз. Биз кичинекей эле той кылабыз деп атып көп мындай эме тааныш көп экени үчүн болуп кетти. Капа этпейсиздер. Каалоо тилек баштайбыз, келиңиздер. Assalamu alaikum doğanlar, jastarbы, жаш отурасыздарбы? Биздин каалоо деди, баарыбыз эле энебиз бар, эне сыйлагандарбыз, ошондон айтабыз айшине. Сиз дагы көп жашаңыз. Мына досубуз Нуриктин небереңиздин тоюнда дагы болуңуз, бизде катчалы бизге болду дегендей, ден соолугуңузду берсин, ушул уулдардын урматын дагы көрө бериңиз. Ошондой эле дагы биздин келечегибизде жакшы пландарыбыз бар, ошол пландарыбызга күбө болуп кетиңиз. Биз дагы улуулап кыз чыгара турган мезгилдерибиз келип калды, ошолорго да күбө болуңуз. Сизге узун өмүр, бакыт, ден соолук каалоо кылабыз.
Dinleyiciler, bileginiz kutlu olsun. Şu densoqda olunuz, oruğanız, şu allarımızın sırası çaylar için şulardan gördüğün görük oluyor öyle. Şuların gördüğün görüş, şulardan жақсы sevgi görüp şu allarımız sevgi, gelirlerdi, cetilek, gelirlerdi, cetilek şu taş günlerde ölçüp duruyoruz. Densoqda için olursa şu allarımızda şu rahmat görüşürüz. Seydan densoqda oturganlar şu var olsun ortalık bir şeyler meslektaşlarımızın çoğu paylaştıklarını biliyoruz. Şimdi de bu 5. törenin tamamında deginler işine sizge rahmat. Şunca bu jigitlerdi östürüp koyupsuz. Bugün 65 yaşınızda belgilep oturasız. Sizge chin densoqluk tilayбыз, uzun ömür tilayбыз. Şunday жақсы балдар terbiyelepsiz. Men bilgenden barbын bir adam Nurik dostum, Tolkun Ökülulum, Damir akabız, Talas akabız kelolor aldı. Sizge rahmat. Tərzim qılağız içinde. Şunday жақсы балдарды tərbiyelеп östürübüz. 70 yaş, 80 yaş, 90 yaşlarda belgileberiңizdер. Nevreleriniz menen ардайым, жақсы күндөрдө gülüp жайнап, оорубай, сыктабай, келиндериңиз колунан ысык чай ичип жүрө бериңиz. Жақсы күндөрдө. Урматтуу ишне 65 ошо кутмандыгыңыз кут болсун. Сизге ошо чын денсоолук, узун өмүр каалайбыз. Анан жанагы курман жылдардан кийинки эле батыр эмесисиз. Анткени мына 9 баланы көрөп өстүрүп, тарбиялап, ушунда даражага жеткиздиңиз. Ошо жашыңызда көргөн мээнетти азыр эми мына көрүп турасыз деп өрөт да. Ушулардын ошо жакшы күндөрүндө болуп, төрүндө чайларын ичип, ушу неберелердин аттарынан ошо башыңыз айланып эле калсын. Ар дайым ушул дастарканыңыздар жайында жакшыларга жайылып, дагы сиздерге куттук айтып эле келе берсин. Ушу балдарыңыздагы келиндериңиздер дагы сиздерде ушу баатыр энелерден болсун, жакшы күндөрүңүздөр көп болсун. Дагы бир жолу тоюңуздар тойлор болсун. Rahmat, бар болуңуздар. Айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. İşte şarjdan biraz da şu taşı koymuştuk biz de. Rahmat. Аны өзі сұраулар бойынша, Аяш ака ешеңелердің сұросы бойынша бізге үшін да bir бей қойып бір айышынан ортаға белелдейді. Кеңістер ана месе. Сіздер үшін музыка жаңырсын, сіздер үшін бір бей болсын, ондан дағы орындауыз. Artar
bile karmanda. Çok rahmat. Hurmatlı konuklar, hurmatlı asmeymanlar, gelişler endi. Hazır gezekti biz konkurslarga sayakat jarıyalayız deyt. Nol Damir Ekemin dostları жалпы аяштары тарабынан спонсорлук кылып акчалай билектерди коюп биздин атыбыздан bir конкурс уюштуруп бермешти. Мен бул конкурска сиздердин араңыздардан bir агалардан 3-4-өңүздөр келип бериңиздер, агалар, келиңиздер акелерден. 3-4 агалардан келип бересиздер. Тоқшылықтың белгісін білгізген çoğunuz здоровый ағаларымызда жақсы өтіп келіңіз. Ақсақалдардан келіңіздер, конкурсқа келіп беріңіздер. Мына аяшекелер ұйыштыруда. Едеке баш болған жамааттан келіңіздер. Едеке конкурсқа келіп беріп жүріңіз. Алайлықтардан келіңіздер. Туғандар келіңіздер, конкурсаттарға рахмат маэстро. Бұл ағаларымын шақырғаным себебі тоқшылықтың белгісін білдіріп тұрады бұл ағаларымыз. Қарсаңыздар. Жалаңыз здоровый. Авторитетті жоңдыр. Азыр бұл конкурстың шарты мынандай. Корейстерден ойыны барға бір сумбо деген. Ошол конкурс болады. Сіздер бұл жақтан 2-2-ден азыр. 1-2-3 кетті дегенде іштерменен ұрысышуыз. Ошол ден 2 жоңдарды алып шықтым да. Тамаша bir қол шалып оңыздар туғандар. Ағаларымыз тоқшылықтың белгісін білдіріп тұрады мына. Азеке келіңіздер. Дөлетеге келіңіз. Келіңіздер, көріңіздер, жетеңіздер. Алайықтардан. Ақсақалдарға ұйыстырып берейін деп мына ағаларым сіздер үшін берек дайындап отырады. Жақ болыңыздар. Дөлетеге бұл бірінші жол конкурсқа шығудат мен той алып барғанда. Азыр мындай кылабыз, мен силерди кыйнабайлы ордуңуздарда турган жерден эле бир разминка кылып коебуз болду. Азыр бир дегенде акелер өзүбүздүн башты кармап коебуз. Өзүбүздүн башты бир дегенде. 2 дегенде жаныбыздагы башын кармайбыз. 3 дегенде деп бир айланып коебуз. 4 дегенде бирибизди 2-2ден бара отуруп кыты деп бирибизди кытыклап коебуз. 5 дегенде так деп атып коебуз болду. Түшүнүктүү болду. Адашканыбыз отурабыз. Биринчи разминка кылайлы. 1 кет. 1 өзүбүздүн башта. 2 жаныбыздагы башын. Ол жетпей калды деп. 3 дегенде деп айланып коебуз. 4 дегенде 2-2ден кыты кылып коебуз. 5 дегенде тарс атып коебуз болду. Болду. Кетти. Мен аралаштырып айтам. 1, 5, 4, ошондой аралаштырып айтышым мүмкүн. Аны эмесе кет. 1, 2, 1, 2, 4. Болду, адашпадыңыздар. 1, 5. Böylelikle kayakta atılmaz. Gel yanlar. 1, 3. Biriyle yolumuza getiralım. Get 1, 2, 1, 2, 4. Hep adaşkanınızlar çıkasılar hep. Get yanımıza. 1, 2, 3. 3, 2, 3, 4, 5, 1, 4.
Алибек, Аксакалга бир кол чабып коюңуздар туугандар. Аксакал, Алибек эке. Рахмат. Орнуктан барыңыз. Талпак. Белек менен. Командаға белектерди даярдап турабыз, эми өзүңүз ордойсуздар. Кет. Адашып кеткендерди олтургузабыз. Кет. 1 2 3 3 2 1 5 4 Kol çabuklar, yedek adaş gettiler. Kol çabuk komşular tığlanlar. Kalan deke. Belek alıp gel. Belek al. Bizden koşmuşa belek. Konusu benim. Get. Hareket kılavuz. 1 5 6 degende aldığı adamdı taşlayıcıda gırgır da koy. Ne koy? Gırgır da koy. Şimdi kaldı. 1 3 devam. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 Marat Eke'ye bir kol çabuk koyunuzlar. Marat Eke adam. Rahmat. Salam Eke. Final Alay menen Sovettин ортосунда өтөбүз. Тамаша. Рахмат мына şu эже дөрөт аял болсун, ушу дөрөт экеге берели. Bir kol çabuk koyunuzlar tуугандар. Rahmat. Silayız, bilekler bilen silayız. Transfer kıldırırız, salam Eke. Rahmat. Az konsola götürgör oğlumuzlar. Rahmat ekeler, transfer kıldırırız. Var bolsuzlar, konkursantlarga bir kol çabuk berіңіздер tуугандар. Бұл Дамир эке мен достары ар дайым ушундай тойлордо отуруштарда ушундай жакшылык кечелерде ар дайым активный катышып келген. Жакшы конкурстарды уюштуруп берет, ар дайым бармаңыздар агалар, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Туугандар, дагы бир жамаатка биз каалоо тилекти узаталы. Ошол биздин акыркы жамаат. Жалпы биздин сөрүдө отурган конокторубуз бар. Бизден жалпы тага журт кара сулуктар болот, булар биздин тага журтубуз. Toylor marif bolsun, hoş gelip sizleri kalo dilek başlayalım. Gelinizdер ağalar. Konuktor şu bizim ülkemizin altın keşfettik hareketini hoş geldinizler. Şu sizlerge birinçiden en soluk gece sizge birinçiden en soluk şu köp yaşarınız, hayat bütün olunuz, baldarınız, hurmatınız olunuz, kızınızın hurmatınız olunuz. Bundan çaşa demeyiz, Kuday'ın vergen yaşarınız, hayat olunuz, tüş olunuz. Ayşene şu 65 yaş yüreğiniz olsun, ömrünüzün olsun, ders okuduğumuz, ardaya şu ulularımızdan, nevrilerimizden, töründe bakıyla yine o türeveriniz. Şu ulularımızın dinlemez, şu Irkutski şaharına, kızlardan töründe şuna eminiz o türeversin Ayşene, ömrünüzün olsun, ders okuduğumuz, daha bir yolu 65 Kur'an'ız mübarek olsun. Oşanla birge şol Tolkunuka, Damraka, Nurleka, Sabır dostuz, oşol dostlarımızdan ömür uzun olsun. Şu çalıp Bakanlar ayıp ketip açtı. Şol uğuldarımızın hurmatı var bu yerde de tur açtı. El silayt uğuldarımızda eldin hizmatını öldürgen uğuldarımız var. En çok sığlık siz için oşol bolsa gerek de oylayman. Şu eldin hizmatını uğuldarım var depçe. En çok padarga siz için oşol eldin hizmatına jaragan uğuldarımız var. Oşol uğuldarımızdan densoluklu olsun, bardıga semasmaya bak kalaylı eme olsun ha Ayşeler. Tuğan günümüz menen.
Doğan belirsiz var, tapşırık vereceğim ha. Rahmat, barbarыңыздар. Қарасылық жалпы баға жұрт жамағатқа разылық білдіреміз. Ağımın kurmuştum geçerek, anlasın kızarınsa gerek. Koştular ömrümü ve körümüz, koşulup bıraksak geçelim. Koştular ömrümü ve körümüz, koşulup bıraksak geçelim. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Yep. Awesome. Akdinay yoluna emrice, ağırdan gülleri bir gece. Aldırdım başkalara gittin sen, ağızdan kayrılıp gelgice. Aldırdım başkalara gittin sen, ağızdan kayrılıp gelgice. Azapta baktısın bayrağın, armansızca kolu varmadan. Yoğun günlerde yeksedim, negesin yoktun hayradan. Yoğun günlerde yeksedim, negesin yoktun hayradan. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. La 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 la. Balburdap gözlerim kara, basın yürekten yara. Baktım olur hoş değil, varalır aksının amana. Baktım olur hoş değil, varalır aksının amana. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Faydam, 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 ay faydam, 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 faydam. Toy төрінде бір сұлу қыз билеп жүр, жүрек соғып сол қызға тез жетпейді. Бірақ оның барамаймын жанына, микрофоныңсың оған жетпейді. Ей, бірақ оның барамаймын жанына, микрофоныңсың оған жетпейді. Қызым сенің қалай барам, ақ дидарың арайлаған көңілімді қалай табам, барам, 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 барам. Қасыңа сенің қалай барам, ақ дидарың арайлаған көңілімді қалай табам, барам, 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 барам.
Yigitlerim oynasın, yigitlerim oynasın. Çalçalay saz çalçalay, çal uçusun çalçalay. Oynamadan kalmasın, yaşlasın çalçalay. Çalçalay çalçalay, çal uçusun çalçalay. Oynamadan kalmasın, yaşlasın çalçalay. Şaka
Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ыраазычылык билдиребиз. Сый орнуктан орнолду. Мелодия конкурс. Тапкычтардын конкурсу туугандар. Азыр биздин Алмаз музыкант мырза музыканы чексин. Тапканыңыздарга бир куплет ырдап бергениңиздерге бизден приз болсун, туугандар. Бир кол чаап бербейсиздер келиңиздер. Бир аз тынчтык сактап алайлы. Азыр бизден музыка чертилет. Чертилген музыканы ырын тауып бир куплет ырдап берсеңиздер, бизден сонун белек берилет. Даярбыз, туугандар. Биринчи музыка кетти анда эмесе. Угуп турабыз. Тапты мына. Сол жерде. Кеттик, ордудан туруп, акырынча биринчи көтөрүлүңүз.
toylesiga. Oy rahmat. Esep. Barbalons. Nameler sizde. Как раз oldu. Geldik. Oğlan, türlü aksakallardan bol götürüp kaldı. Var mı? Türlü aksakallardan gelirse. Kimi ısırdayız? Priz. Esep. Aksakalları. Boston çıkıp yoldadım ben Bişkek'e. Priz sizlerge. Rahmat. Kulak sağlı olup durunuzlar. Birinci kol götürgün kameram. Alaylıklardan. Kettik. Var mı? Zamirece. Anladım kaldı. Bilet diyeceğim. Zamirece. Gelin. Zamirece. Bir kubilet. Oçalar en sonu tatlını lesse. Gümüşlü nuru kızım, gökte candan yıldızım. Suyup kaldım kan deyin, hey dayıcımın kunduzum. Böyle bölümde, bölüm için ölümde. Vay güdücü özündüm, ne posoda göründüm. Hey böyle bölümde, senin için ben ölümde. Vay güdücü özündüm, kaçan gittin ömrümdüm. Obanımdı sos çelim, olca bayda yok çegim. Kişim canım bol soğuk, hey dünle yolum toz çerim. Böyle bölümde, bölüm için ölümde. Vay gütüp şirim özündüm, ne bolsa da körümdüm. Hayır Rahman, barbalozlar razılık bildiririz. Toylar tarafından biz taraftan sizlerin aldığınızlarga damdı. Etler, aşlar tartı olanlıktan barınızlardı orunduklardan orun alıga çakırabız tuğanlar. Hazır men bu yerde Karakulcadan çıkkan benim talantlı ağalarım biri. Sizler akordiyonunu kolga alыңыздар. Şair Beygen бұл Kırgız'ды дүң деп tanıtkan dünyöge Rıspay Abdülkadirov'tun okuşçularının biri. Urmatlı imanlar, sizde tuğan gününüz menen ardayım uşundaylı үйünüzde muzika жаңырып, ушундай бака-шака ыр-күлкүлөр боло берсин. Ömrüңүздө ардайым ушундай ыр-күлкүлөр баштап жүрсүн. Өңүңүз, балдарыңыз аман болсун, ошолордун doğru сүрүңүз. Сиздердин назарыңыздарда туулган жер.
туған жерім асыл турағым, сезімдерде өшпес шырағым, симфония болсаң сенегер, нота болып саат ұрайым. Керемет түгілер құлағымда тұрады тура жеріме сенде тұрмаймын, айтып өтпес қосылып. Қайрықтарымен бір қиялдым, беттер болсаң сансыз барақты, иш қалдырармен бір сыяным. Керемет түгілер құбылып, құлағымда тұрады туған жерім ұйық башағым, сезіліп қос сенден ұлық, туған жерім асыл турағым. Ол чабуулар көрмөгүңүз Шайырбеке. Расыл Кудурет Шайырбеке орындыктан орун албай турса, биз бул жакка ырдай турган эжелерди чакырабыз. Келиңиз, Минаш эже. Келиңиз, Минаш. Эже, ылайым эле 65 жылдыгыңыздан бир 2-3 өнүкөрүң. Кеңири айта береличи. Ушундай жап-жаш бойдо жүрүң, оорубак эч качан. Ушу 9 уулуңузду тарбиялап жакшынакай кылып чоңойтуңуз, эми ушулардын балдарына. Балдарын десем, булар келиндерди жатат бересизби, эми Кудай берген өмүрдү жаша. Ден соолук, ушундай биз менен дайыма күлүп жайнап ойноп туруп жүрөңүз. Сиздин 100 жылдык маарекеңизде да ушундай жакшынакай инилериңиз менен, аяш балдарыңыз менен, сиңдилериңиз, келиндер менен, бир туугандар менен дайыма бирге, чогуу бирге болайлык, эже.
oylama. Jigitdegi buzbala şaytanımdı kozgama. Şaytanımdı kozgasang oğamın de oylama. Tamam, bak. Sulap şaşın tarayımın ay başmacı bir görayımın. Sulap şaşın tarayımın ay başmacı bir görayımın. Yedi canını yollarına yetti bir gün ben karayımın. Hey 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 hey. Yedi canını yollarına yetti bir gün ben karayımın. Hey. Bağış ileri görüngün, dağılsana bölüngün. Dağını bekin, dağın bekin ay. Batır kayı kaydagan, menin edik canım bekin ay 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 ay. Batır kayı kaydagan, menin edik canım bekin ay. Oylanamını tolganamını canlı görüp jırgayımın ey. Oylanamını tolganamını canlı görüp jırgayımın ey. Yedi canını yollarına yetti bir gün men karayımın ey 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 ey. Yedi canını yollarına yetti bir gün men karayımın ey. Bağış ineni görüngün, dağılsınam bölüngün. Dağını bekin, dağın bekin ay. Batır kayı kaydagan, menin edik canım bekin ay 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 ay. Batır kayı kaydagan, menin edik canım bekin ay. Rahmat, qol çağlar tuğanlar. Maymunlar mesela көңілді құшақ кечіңіздер менен жалпы туғандар Абжешка баяғы көпчүлүктүн арасында кичине сөз тийбей калды эле. Ар ким адамдын өзүнүн жакшы ой тилеги болот дейт. Кичине кыскача айтып кетейин. Ошол 65 жаш кураңыз куттуу болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушундай жакшынакай балдарды, уулдарды тарбиялаптырсыз. Ошо уулдарыңыздын урматын, келиндериңиздин кызматын көрүп, балпайып айбайбыча болуп жүрө бериңиз. Ар дайым şu жақшылықтарда дастурқоныңыз жайылсын, тілегі мақсатыңызға жетіңіз, тойыңыз той боласын. Шын естен қабыл болыңдар. Бүкіл асманы жарып дегенсек жағылған, байқосыз ане жаныңа қабылған. Бүтер екенде құр чабалық махаббат, жалғыз сенен елесіңде жаныңа. Азыр мен да сені ойлап жатамын, ушул күндө бүткөнүңдү канымдан. Жыңыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бир болуп турчу убактар. Жүрөктөрдүн кагышканын так чачу, алыс калды алма жытту курактар. Черчелип отүгөн бөгүн күлөрүм, мен кайталап музыкалуу булактар.
Рахмат, кол чабуулар гүлсүн эсин. Расылык селеме, урматтуу коноктор, алдыңыздарга аш тартылууда. Биздин аксакал акелерибизден дагы Дөлөт эке мына ырдайм деп турат. Келиңиз Дөлөт эке, микрофонуңуз. Рахмат маңырчыларга, Чиркус кандай таланттарга бай. Мен бул акырадан бир мына биздин Мирлан Укабыздын Аманчык деген баласы бар да. Ошо велосипед алып бер десе, коюпту жазды алып берем, күздү алып берем десе, анан кетип атсак бир велосипедчени көрүп алып, ата көчөнүн баары эле велосипедчен болуп кетип тура дегендей. Бүгүн бүт эле ырчылар болуп кетти, мен деле бир көпүрө ырдап коеюнчу. Эжемин ушундай чоң маракет тою болуп атат. Балдарга да рахмат, эстүү балдарыңыз бар экен, мына чоң тоюңузду өткөзүп атышат. Ошон үчүн мен да бир кой кайтарып жүргөндө кичинекей ырлар бар, ошолордон бирөөнү ырдап коеюн. Sen nege kep ayta albay tartınasın, süyösün sügönümdü taşırasın. En için tartınasın, süyünü yaşırasın. Bilimin akeni sen tartılasın, süyüsün sügönüngdü yaşırasın. Bol bosa ego alıp, gözümde nege şola çaçırasın, çaçırasın. Degen eken ona. Kara gözley. Gözümdü açıp karasam, oy karasam, görünü taymenim aylamam, Karagattay kara gözlerinden görünü kaymağay aylamam. Rahmatcığım. Toplanan Seytalit okucusu köz çoğun kaldı. Чоң рахмат. Шайырбек сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Рахмат. Кудайым ушинтип тойлорду, жакшылык кечелерди ырдаганга Кудайым барыңыздарды жеткирген болсун. Маанай ачканга Кудайым жеткирген болсун. Маанайыңыздар ар убакта беш болсун, оорубаңыздар. Биз кезекте биздин аксакал абабыз бир тоон акем, Дамир экени берейинбиз. Дамир. Жакшы отурасыздарбы? Dağır jolu kuşva keçiңиздер менен. Şu 9 уулду төрөп, ак бешикке бөлөп, апестеп бизди өстүргөн ушул апабызга ийилип таазим этем. Бар болуңуз апа, ден соолукта болуңуз. Ар дайым ушу балдарыңыздын, неберелериңиздин алдында күлүп жайнап жүрө бериңиз. Анда эмесе ушул паузада колдонуп, мен дагы бир сиздерге бир өзүмдүн бир жакшы көргөн ырым бар эле, жаш кезекте ырдап жүргөн, ошону ырдап берип койсом, кабыл алып койсоңуздар. Ушул турган инструментти коштолсун да. Uçtum
içinde geçirginde Suranamın Mala gelgende Mala gelgende Sağındım ben ömür gülüm Ömür gülüm Sağındım ben Yalnız seni seviyor derim Donup boğalım Donup boğalım Donup boğalım Birge ağım şişeni Suyu sırlarım Suyu sırlarım Suyu sırlarım Yalnız seni seviyor benim Donup boğalım Donup boğalım Donup boğalım Birge ağım şişeni Suyu sırlarım Suyu sırlarım Suyu sırlarım Ай, чоң рахмат, бар болуңуздар, айшекелер, айшеңелер, асыл билдиребиз, орундуктан орун алыңыздар. Айрымдарга жагар мүмкүн ой жакпасаң, биз үчүн ыйык дерсең ой акбатаң. Кылымдар келе жатат карытып, неге болбой жакшы салтын ой сактасаң. Карап турсаң аксакалдуу адамдын, суу куйганда алкап сенин ой балаңдын. Өмүрлүк бол талайлуу болсо дагы эл улуу бол деген сөзүң ой жаманбы? Бакыт тилеп талай тилеп бак тилеп эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Ол тилектер жүрөктөгү тазалык тилеп жаткан адамдарга моят тилек. Ол тилектер биздердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталык. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун, кала берсе келдин улуң ой, кыргыз улуң ой аталык. Айрымдарга жагар мүмкүн жакпаса, биз үчүн ыйык нерсе акбата дейт. Келиңиздер, урматтуу аксакалдар, чоң энебиз, Баатыр энебиз баштаган, Адалат эне баштаган Азизака Дөлөтүгө келиңиздер. Идега, Алимбек Сала, Замиреке келиңиздер. Акбатаны сиздерден тактакай кылып, биз өткөрүп аткан инсандар сиздерден акбата алайлы. Чиге, Нурбек Замиреке Азиз меймандар, сиздер той кыласыздар, биз дагы Кудай буйруп мына бүгүн дагы той кылып атабыз. Кудай насип кылган экен, апабыз алдыбызга келип калган экен, бир апабыздын көңүлүн алып
ушундай жакшынакай тоюн өткөзүп беришке колдон келишинче сиздерден ак бата алайлы деп, ушул үй бүлөбүзгө ак бата алайлы деп, урук туугандарыбызга ак бата алайлы, бир туугандарыбызга ак бата алайлы деп, сиздерге колубуздан келишинче болсо дагы дасторконубузду жайып, сиздерге чайыбызды сунуп, оокатыбызды берип атабыз. Сиздер дагы ылайым эле келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Биз той ээлери бизден анча мынча кеткен катачылыктар болсо биз башыбызды ийип кечирим сурайбыз. Той кылган түшүнөт, той кылбаган таарынат дейт. Ылайым ушул тойдо кимде ким капа болгон болсо бизге окшоп той кылсын ылайым, жоно түшүрсүн. Биздин сыйыбызга ыраазы болсоңуздар, бизге ыраазычылык кол чапыңыздар экенсиздер. Нурбек aka, Америка. Не дейсем, бүгүнкү биздин кадырлуу коноктор, бүгүнкү ушу биздин алтынды болгон апабыздын 65 жылдык юбилейин куттуктап келгениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Если бизден кичинекей болсо да катачылык кетсе кечиресиздер. Тойдо дегенде ар нерсе болот. Сиздерден если мында бизден кичине катачылык болсо кечирим сурайбыз, ошол. Куш келипсиздер. Ар дайым ушундай тойдо болуңуздар, тойдун үстүндө болуңуздар. Сиздер да ушундай той кылыңыздар. 65 эмес, 70-лик, 80-лик юбилейди өткөрүңүздөр. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле апа, сизге дагы чын ден соолук, узун өмүр, не только 65 эмес, 70, 80, 90 жылдык юбилейиңиз өтсүн апа. Сизге да рахмат. Ушу бизди төрөбүздүн ушул даражага жеткениңиз үчүн биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Ана эмесе кымбаттуу мыймандар, кымбаттуу кыргыз калкым. Мына жакшынакай той өтүп атат. Жакшынакай той өтүп аткан мезгили кыргыздардын салты боюнча мыймандын туу чокусу жилик бөлгөндө, андан кийинкиси бата алып калайлы. Эч ким кетелекте бата алып калайлы деген ниет менен ошону батаны алып калганга уруксат этиңиздер. Баатыр эне, Кыргызстандан келген энебиз батаны берип баштасын, кана месене. Сөз сизде, кулак бизде. Урматтуу мына бүгүн сиңдим 65 жылдык мааракесине туш келипсиздер. Баарыңыздар ушу чынден соолук берсин, узун өмүр. Сиздер да ушундай мендей мына сиңдимдей болуп, көп энелерден көп балалуу чакалуу болуп, үйлөп жайлап, баарыңыздар баатыр эне болуңуздар. Не демек эле мен биринчиден сиңдимдин үй бүлөсүнө жакшы каалоолорун айтайын. Биринчиден неберелери, уулдары, келин бала дагы биринчи апасын айтса, келин бала кырсыга түшөт. Биринчи келиндери жакшы болсун, бактылуу болсун, неберелеринин өмүрлөрү узун болсун. Эч качан ушу жамандыкты көрбөсүн. Илимдүү, билимдүү министр балдардан болсун, ушу неберелери оорубасын, кыздарын берсин, уулдарын үйлөсүн, 9 баласынын. Эми калган мына жерде укаларым, бири мына алпарыч укам экен, анау балдары мончоктой болуп тизилип отурат. Уулдарым, силерге биринчиден ден соолук каалайм, узун өмүр, үй бүлөңөрдө ар дайым жакшылык, келинчектериңер менен мына жакшы ынтымак болгула. Силер Кыргызстандан келип, Россиянын бөтөн жеринде жүрөсүңөр, бардыңар. Силерге мына кече Путин акалар кайлар шайланды, кайрада мүмкүн ушул жерден үй аласыңар, Кудай кааласа кайсы туз насып буйруган жерде иштейсиңер, ишиңердин баракасын берсин балам, тапканыңар таптуу болсун. Мына чоң иштерде иштегиле, насып кылып, апаңарды сыйлагыла, келиндериңизди сизди кыз баладай көрүңүз, неберелериңиздин өмүрүн узун кылсын, ден соолугун берсин, өзүңүзгө да ден соолук, ыймандуу болуңуз. Мындан ары дагы сиздин ден соолук бала чакаңыздар менен ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Мына отурганыңыздар эч качан кайгы капа болбосун, тойлордо эң эле жакшы болду. Мындан ашык балам. Рахмат балдарым, силерге ден соолук берсин, узун өмүр берсин, келечегиңер кең болсун.
2018 yılda buna ayabay жақсы yıllar oldu. Buna жаңы yıldan beri prezidentlerimiz şaylandı, Bucak'ta da şaylandı, Kırgızistan'da da şaylandı. Bu degende bizim peşindeyiz balam. Qaysı жүрсөңөр дагы асманыңар ачык болсун, налыңар бүтүн болсун. Ар дайым апаңарды сыйлап туганыңар, жолдордорун ар дайым бирге болгула, ишиңерге ийгилик балам. Eң birinciden ушул bizdi 9 ay kardıda көтөрүп, анан дүйнөгө келтирген энелерге таасим кылабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад айткан, 3 жол энеңе кара деген, эненин астыда беш деген. Ошондуктан ушундай энени сыйлап, дайым мына ушул 9 уулуңуз, 9 келиниңиз сизди жакшылыгыңызды көрүп, сиз дагы ушул неберелердин тойлорун көрүп, ылайым жакшылыктарды көрүп, үйүңүздөрдөн кут барака дайым арыбасын. Үй дасторконуңуздар ушундай ачык болуп, балдарыңыздын өмүрүн көрүң, сыйын көрүң, дагы үйүңүздөрдө той топо боло берсин. Амин. Амин. Эненин бейиштин төрү эненин тапанында дейт. Мына бүгүнкү кылган ишибиз, бүгүнкү өткөрүп аткан 65 жылдык юбилейибиз энебизге арналат. Онсун эже, ден соолугуңуз чың болсун. Ушул 9 уулдун энеси болуп, 9 келиндин кайненеси болуп, дайыма ушулардын ылдыйында жөлөк, үйдөсүндө өбөк болуңуз. Акылыңызды айтып, сиз ушул гана сейлег эмес, бүткүл Кыргызстанга Курманжан даткадай акылыңызды айтып, бизге дайыма бата берип туруңуз. Бүгүнкү батабыз сизге. Амин. Ден соолугуңуз чың болсун. Куда каласа 100 жылдык сиздин юбилейиңизде биз дагы бололу. Жааматыбыз тынчылыкта, сак саламаттыкта, Куда каласа ушул состав менен, ушул эле коллектив менен Умсына эжебиздин 100 жылдык тоюнда жолугушганга Кудайым насип этсин. Амин. Мына эже жана айтып кеткенден бардыгына мен кошулам. Дагы бир жолу сизге ишиңизде өмүрүн берсин Алла таалам. Ишиңиз келип берсин, уулуңуздардын урматын көрүңүз, келиндериңиздин кызматын көрүңүз. Дагы бир жолу сизге узун өмүр, чексиз бакыт. Амин. Аллаху акбар. Кана урматтуу бүгүнкү кеченин кадырлуу меймандары, мына бата болуп атат каталган мен түрлүү билеңиздерди, Кудайым берсин билеңиздерди деп, урматтуу досумдар бир башыңа оомат болсун. Ушундай жашынагай күндөрдү ойноп күлүп жүрөм, досумна Татнакай Аяшинебиздин мына 65 жылдык мына юбилейи болуп, мына бүгүн Азия кафеси бүгүн жаркырап жана шамга бөлүнүп жашын жатыр, Татнакай сөздөр сүйлөндү. Аяшинебиздин өмүрүн берсин. Мына чыркырап, буркырап деп, небере чеберенин өмүрүн көрүңүз, Аяшине. Дагы бир жолу бүгүнкү ушул юбилейиңизди менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Тынч болуңуз, аман болуңуз. Кийинки юбилейге жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар гана. Рахмат, келген каламыңыздарга ыраазы болуңуздар. Жай барып, жай туруңуздар, коро кой кылыңыздар. Сиздер дагы ылайым ушундай чоң маареке той кылыңыздар. Айдан аман, жылдан эсен, кыргыз элим ушундай катарыбыз кембей тойлордо жолугушалы. Иркутский жергесинде жакшылык, той, маарекелерибиз көп болсун. Кыргыздын ганы жүрөктөн, кызматта жүрөбүз. Кадырман элим сиздерди тойлордо гана көрөлүк. Бул бактылуу күндөрүбүз Кудайдын берген белеги. Майрамдын шаңын жыттанып бири-бирибизди тойлордон гана көрөлү. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Келген каламыңыздарга ыраазы болуңуздар. Жай барып, жай туруңуздар. Сиздерге рахмат.